Hadin bakahnyol trap Youth Council HYC Soyong Zone but Nong Tliu Circle kilabu daga jingtho sa Office Deputy Commissioner ke East Khas Hills District minha ke Henry tarik ukula lengkot araja arpusan ban mudui persya yau ba Piden Singh Thaba ban uba rojan khalat halor ke nong rem jingkeno bakini ki arngot kila shim kabu ban pan bha lani commission na ki try jaga ki bayo bailot kesan na ke sarkar na ke benta ke khendo ke baya dei bagi jingtmu pentrai ya ke surok Shillong Western Bypass uba rojan ulawan syakmat ha ke pratarik ukula kot araja arpusan ban pensyai bat kentat ya kijing kena. Kumban syukudau bauba Purning Star Syabang u Presiden ke HYC Soyong Zone bat uba Joblang Kanayor Presiden ke HYC Nong Tliu Circle kilayathu bagi try kendau hakaji ujor syakaseng kilayathu bauba rojan bat uba Priden Singh kilet try ya kijaka bayat lengba katai ke projek bat let ya keren ya ki try jaka bandawa bha haringkat ke jing berngam balada kim ai bha lani commission kin penslam ya kapisa. Uba rojan haba jubab ya kita gijing kena ulang baka jing isyam ni ya ai pisa bat kinong syong snong hajabar kadai ka kam shimet jongki bat kam dan benta ha ka jing pan bha na ka bai kendo ulang bak HYC kadai ban sei ki sabot ki babiang ban pen skam ya ki jing kena jongki lam kumta uru un sepet la un syam ne em dakalenti jongkaan kijing kena kalong presiden jongka HYC sarkir nong lapo soyo kaban kong kadai kata kaba ula penpau bat la kren ngi bat ula penmi kani bang ide taki mafia kapan buat kadai ki mafia ula penmi ide taki mafia dan ide kita ki nong diman dan ide kita ki kat maki kena ha to kesi ben kakwa ban pensai minta ba kaji kena ini di masih ide ki mafia hajing sem bat hajing smutu ya kai bagi kena ngas ngaban perlemjur haju kepoa bat ngimdei ru kita bagi kena Nengkong kalong ba habak keno mafia ya nore no klade bersmutu lupa ba ngi lasno bangi ide kita kinong ra king atiar ne kita kinong punya priu ne kita kinong phak punya priu ne no ne kita kinong dawa pisal no kata kade ke jingmut ke banga kwa ban percaya jing keno joki mafia ka point number 1 ti habai dei tempat kata ka jing keno joki ba uni presiden joka HYC sakir soyong bawang bangi ni shimnya tak kaplang cek na kita ki brio te ha khalo ta jing keno jong kiru ba ngasem ba nimdon kum kata de haba kumno kum kata kaplang cek kala ngila ban sim na kita ki brio te ni nimdon kum kata de kata kate ngin sene ka ai ka ba lada ka an kan sa batai dan ka an kan sa ngin sene kata ngamla ban keno ba bangan priang ba ki keno ngi sim kaplang cek na ki bat ka sawai ka pon ru ba ki keno ru ba ngide kinong tu pisa ana gide kinong tu inong pen bit breu ana kinong tu nong thil halia ngong kata ka jing keno jong kiru ngas bat perenjur ba kimdei ban ken thalai kentin nong tu nong thil lane kentin kinong penyiap breu lane kentin ki ba kumne kumtai kumaki ken magi te nata kada wa kwa ban pensai chapi di media nang ba baro kit smutu ba ngam dei breu kum ba ki kila kren yang ha to kesni Barsa kawai ke ponyo ngakwa bambu tang di ponyo makam kwa ban kenok than ya ki na ki la sing tu la jong kamram kumno bagi keren. Di kawai ke ponyo bagi kenok rubangi penmi kerteng themai ngi penmi kerteng ya ki brio ki badai ki bayo tu ka jaka bailuk san kindau ongno baka west jo long ka Shillong Western Bypass. Bangi penmi kerteng ki penhuri hura hata ka jing penmi kerteng lane ha office hang yang tai. Bagi kena lai pujat ikum kita ngi ikum kita ngi mendol bentai mangi ide te brio ki bangi yarap ya ki pat ba om bangi ki brio ide ki ba ngi sulu ide ngi berkam sedong ngi ide ngi berkam thau ne ya kata ka badai apa kena kata jing penmi kerteng na kale jong ngiru ngin pediang hiru lano bat ka weru kata le kala la tit lupa ba hami kala jing ide ka jaka ka ba kilong trai da kita ki brio mde balong trai da no ban long trai ne ban kam trai ka jaka jong ki entah kata ngapa pensai sekiru bangin ngin bentar kau hakun kita kikam seniu ke bangin pen lengru lengram dan ngin pen long keluman ya no reno kata kakam de kapun ga kata ka de kejing keno baki ong ru bangi le trai sendan ya kena joki kata ru long ka pension ka pen kia mai ka no tujongan barkam tam yang bapak pren la pen pau sendak keteng bangi de kita kinong tu kinong tim kinong te lai pujat kila pension antun ngatrai ya ki media baru khat kila penmi itu bat kibrir kila pet bahaya itu marbangan aku akan pensai margam snudai ila jong kan susah kat pam kren ya kai ke kim dei ban kren bat ngas uturu bangi kimdot bentai ya kita ki kren jing kelo jongki
nata kata kani ka jikin tho kata kan kanambuan ka jikin tho kata kani ya presiden joka soyong HYC uta ude presiden si soyong bakeno yang lane keno yang berpak friend bangilong ha kata kanong rim bangile kiti kam sniu de kata kani ka jikin sai na kalian ka jikin tho jong u yang de sakwe ka poin bat ka ba ngakwa ban persai pak desa sayu presiden jongka soyong sakir nokhlio kata kadai kajing pensai dan lejung u ban mauru ulah keno ba keno yangi bangi dei ki brio ki bahakmat tam bat mendai ta ki brio bahakmat tam ulah keno bangi dei ki brio badan jing dei bat ki bor bhalor te halor jikro jung u pak dan jing dei ki brio bhalor ngingim dar jing tip ai gum kata te halalo nala ta kanong rem bangis ngeu bang ngimdei ban pen kitpap lane ben kitpop yano bangangan dari kenduk lane gandar jing dei berkata ka jing dei ki bahalo te hajing sali kala ban ngalamut ban ong ba hamtam kat presiden jongka HYC sarkir nongtliu ola dei presiden thu ba ma u kan jugal jing dei bat ki bahalo nomor ba ma u dei presiden ngali kam dei we ngdei tang ubriu no snong ubriu no yarap ngamtip ya ai ngarap haba kawan kena no ka jing mentoi snong athau ngami sikmat bangan pensai ba kita ki jing mentoi ngamdei ba ngan pensai ngamdei ba ong bangan kren etong sepang pisah ngakemkren ba ong ai pisah ngam dimat pisah kita ngamle rini kita kawai ka poin ka kwa ban pintu lan ka kwa ban pensai ne ka lomba ngadei ubriu baki briu ki ka project lan ka wan lan ka jing mentoi snong kawan ngam khain than la ta pisah hasiu ka jing siu pisah le jing pisah jogi ngakhain ba sisit makawan kano ka jing to na khamtam project surah ka dei batlum jong ka jing su khamtam ya sno ka tha ya than ere jung isli bro ko wai ta ta wami sikma ngapen sha ngan kren ki om banganya kren ki ngan ra siki bahlor nga kum kata ngam don ye ngan kren ki ngasuang ki baka ane ka ane pinde berkentat kidi ban pedang kelut mar maka dei ka skim ka balawan ai kerpang lane kadai kadal kabok ro ingi kisno ka thaw bangin yo kum kane ka skim lane kum kane ka project ka bahe ka ban ya jumba ya kane surah ka bahe te halo kata kanong len ka jik teno jung u kalong kunta te basapat ka wai ru ba kuno ro ingi ba ngidei tangki brio ki ba thok bat kila dei ki brio ba la jumli ro bangin pen bit brio lane bangin su thok na kum kum tai klenda kum set jonga bak ngah du mentak di singi ngadu badang kai mei nadu panga ngadang ngalong brio ngalaman brio pertai nadu mai mei la phe pansan yang nadu mentang ngam 4 juta mei kum sabda ki wai takada wakwa ngasu dung ngasu pang kada not ba hanat damu brio la ulawan that yang hakmat ka pertai berdua hakmat kami dia hakmat ki brio kintip yang ngalong kita Renga ngam don tak sini benar-benar nadu mentang di jingim nadu kam sno kam thau nadu kam hi ngasem nadu kam benar-benar pat don kena no jing sniu dan yang 4 ju pentut dan yang 4 ju yadon benar-benar hakikam di bangangan sakilam le reki ya tak ada harawi ka benda ulah kena apa pen kadai jikro suku kalau betang ban pentok beri yang ka jinglong beri ngasimet ngamlak ban kubur ban ngamlak ban diang ban lolo kum uni beri unfan kena yang nata kata ngawan ban pensai ki kemedia kenang bangangan yo lem ya kahok ke ngadi ban yo omba mau kena ngakat bangamon nata kata sekadon buru bagi kilah kena hatu kisngi ba kila ong ba kila ong kilo ki brio nak bom ai kisai ni pen riak no ya kalanmen ru wat ya kalanmen ki keren ndrei langsung tu bangangan dei tu ngadei tu no song senong ngadei tu brio kumno ya kelajiman ngalak ngak kamdei engineer kamdei di survey tim kamdei gini kita in office ngak kamdei benta beta office nata kadau iya kaca kajing kri na kri kelajiman ngak tengah sani apa ka ngi tingi sani apa hakito ki survey tim kan maki hadir kila ai report ngi ngun baik lesi ka katengku berkasnong ngono ya kata tengah melak ban kubur katengku berkasnong lesi katengku berkasnong ba kadon kini kita di school kidon kini kita ki umpa undi kidon kini kita ki ngimla ban jeketeng mo haji don kam jek snok lek se gila ban lek kentar ngamtip ya kata kalai kit keri dekat ku bujing kena jogu kam den norim bat ngam sem biru ba ngin priang kan kota kajing kena norim jogu kata nalor kajing kena bangana se bisa na kita ki armut ki ngam la ban jeketeng ba ka jus ketet mo ngar rasa hadin kita penpau kan rasa penpau kata ya lo kajing kena jong kata rokoi ling pakane kekam ngatram lah ngam bentai je maka don kajing long priu lakit kajing long priu badon kam bangan rak benengan ngaya dore no
kuat lah bangan sukong bangan sushi mereka tak bisa juga yang kita pas kau itu suatu bah haji kena kalau bah ngana sih pisah nak akau joki itu gaji kena kalau ngana sih pisah nak akau joki but suaba kinkernya kata gaji kena kan kila dia bersuatu suah hak anu kadur ngalah sih lah maki kamdon ke bah ngadon kam bangan hak kam persimat jonga kam kena bagi ban bentuk beri ini itai kadang kam simat dia dah maki kita jaga kiwan lah dia pilih kata gaji komplain harus di office tengah orang tu jisnya gini kalau udah lebih lah tapi kena ya jangan makan kalau baklon pakai kebangan selek ngan hak kata kuat kita sedikit bakin sedikit kan memang tu orang kam simat jonga om pakai kam bagi kam baik nak mereka lah kena kam tami jadi kebang kena bentuk beria kita gaji kalau berjeng jonga bagi upak presiden kan lo kumbang lah tempat penting upak presiden bang ngar mentang kan upak penting bangadai upak presiden bang ngar bang ulah kena direct mentang upak presiden upak presiden dengan susah lihat bagi kita lang itu direkam upak melakir nah tak ada ngahapan wan tengah berway dia sabar kawai ru kajing berngem lene kan lalu kumbang kajing berngem lene kajing bersih ya no reno atau kepuar uwan hang berpensai yang bagi media kawai ba ulah ong ruba dang kini kisngi ulah islok te bat kita jaga dang kini kisngi ulah islok bat kita jaga ba unle ini ya kana ono kam ulah islok bat kita jaga tangan kam la bandit ya kata jing islok jung kana kalti uslok ngi tingin don tinggi islok ba syari lene kan ono kam kabingile ngile dak masjid bahasa ni kan ni peni bi ba dak masjid bahasa kata kajing slok jung ngai au kai kajing slok man so pensai mau ngana mla pensai ya kata ndai suyo ya kai ka bu penok ba ngila ya slok bat kita jaga ngata kam tip itu kita jaga ngasu itu betang ya kata kam ba mau penok kan pensai bilang bajong pi tang ita te sabat kadan ru kawai ba ulah kenoru ba ya stit mikalaya jungi ban hana ba ha mikalaya jungi kadon kum kini kiskam ne kini kita kiji bamsak ne kiji bampong ang namo ba kuno ro bakat project dena na kada bakam ya te ngana suka benong ba ngatharai barok ki media lene barok ki ba syong masak mikala kitip ba project benong kam ya di project ngamla ban preng lan naru lada kam ya nya tharai warak surok kam surok hidu mentan hidu mentan ni sini kala penting lut berkhot ya suya dak kejat daru mentan dia kata kalau di kajing keno lane kajing ken lap mu sakmat kun kan dapat perkat ya ke ba keno iki we kan dia gawe ru kalau long kebang mendai tak kata ru ula bat ula ongru ya kita jaga ada iki ba ya kita jaga nanti kita ba ula ong ba ya la ya slok mentar ula ong la de bela slok kita jaga bat ula ong bat ula phak ru sendal ba begini ben IFR ini yangi layanga ba presiden bangilane kata kam dia bat mendai tang wong FIR bat ula ongru ba kim dei ban randin lada jia kumno dia katu kajing kren jung nga perden jur barba ha kajing kisah umdei mo terjaka umdei mo dei tu ngerap dia ba dei ngerap umdei bat ong ba hadu katu ong bat hadu dat jia kumno kumran kim dei ban randin dia kata ngai kajing start jung barang jing start jung kita badan benta ya kata kakam ngi la kalengi pensai bila kemakut ndan bentai kata akan ikerkom ba kajing ketok mau nadu pasdang bat haduk bakut kata kajing ka kubon na bat sakawe ngakwa ban pen mau biar ne bay kata ban pen mau biar ne ba ulah ongru ba kino sayong kilo ki bastat ba hano sayong tai bat ong pat bangi penbit pada kita kajing penbit jungi bat cek kata cek belang cek habangi langsung tu ba wadangi ngi tisa sayong ngimla badlan ngi sayong lastat sayong ngimde sugar bit sayong te kada langsung tu ro bagi namla ban terbit no sayong limbah kijing keno juku bangi ngile ini kikam lunar dan ong no de lalong kikam lunar bagi keno ngide kita ki mafia ngide kita ki nongtu nolute te kada ngakwa ban pensai uba datip bahasa sayong ya di beri bastat te kata ngasabu jikli yu hadin ba usjuba mu te sabat kawai ro kaji pikin mau bah ngam kenal suri pernah Kristen bala dat nglawan ban pensai dan ba jengki media hi gumnehi kaji kendu jongi kajing kum kitra jaka ni kendu baka sorkar yak banyak kador kale punya kamtai kamu banyon beningi kador tingila pensai rahmat jengki media hi te ngakli ngabu jengkeli uba hakapor ba kini kitra jaka kidon kajing kersan lene kidon ya ta kajing don kam kajing yalap
Kejing kabangi kendo ngila awan ai do hadu hakmat media lan ban nerap lang ini kino gi kenhun lan kino gi belak nerap lang ini kita cekak di benerap. Tadi hatu kapor amdon uai bawan benerap ini. Ngi ku kita jakal ngi ku kisnong hitang nilai don ngi meeting nilai ben betlang da kabangi ben betlang ka kabangi di ban ya hakmat lada deh kalau kom nginum don kam ban kentai. Ngin ya itu lengkap dak dipat ba. Te kumta ngila shimnya karai ba ngidi benya don na kata jengkren bat ke office lene bat kano ka department ke badai ban siu ka ban san ke baik kendau na takadau adu menta ketika kam ngi pendiat bisa kemat kam dai bagi penkut tang hakata takadau na bu jingklir ulu seng HYC bawan ban keno lene ban sukren ya ke ba ultip na sedang takut ngasubu jikli bah kapor bi pajba gidan kam balai umuan dapat ni bangi ngin smutu bangi ngin ai ngin ai lang kajing kersan lang lagin ai lang kata kajing shane iu ya kata kaseng halo don kata sno pencai bahasa ban organ bah keno bata ka persen kata ka pengisi bisa kata ka 10% kata ka ba penyu lai 10% kada na to ni la keren halo rajin kena joki ya kata ngin bagi kin persen lagi bukan ngintip ini teh bangi dan kami ya kisah kam simet jemi ni suang baik kade pisah jemi kata ai bengi kata kade kam dai bangi kena ni dawan kata kam bangi ni tre teh kato kade kam personal dan kam private jengar ki kendai ngaptip ya kata kajingnya kuat ben pentok beria kajing jengar teh sekit pentok beria kana rukom kuat ben lah barang airat dia ki mentap kuat ban ya kajongar lemah betip kata dengan ai ngan seria apa ya kakam kakum kata ka baha baki maki kenyat ling baka an ka don ni ngang ade ki ngam jusim ka ade ti bat ngam jukwa ban kelo iki bri ide kita ki mafia ini kita takadawi bai dei baka taong ngashani ade baka an kan satrekam baladam ki ya sikmat mindon ka no ka jingar tin no problem milo ki laladi bat mila blaklo ki banya dan mentah kata kiat mentah bagi nginya tak an kam nilai ka senjam ke banga kuat bangan pusai swah mentah hakmat media kenapa makir kitip kai kata bangawan bahunir bentar bangan kuat tan bangan yele ikit dia no kam siu ngam bun sin ngakir baik kam siu ngam kuat itu bangan pen pai kelar kam siu basio dia tak kata kuat ba maki semutu swala da kilali ben komplain state nilai deh jangan jangan pediang deh kata maki kia cepat yang sebut yang mentah kita komplain teh dengar orang bertanya katakan halo kajing keno juga kusi ingat dengan mention berjaga dari itu sisi nama hanadu bagi keno yang ngaruh ngadai bentar itu terjaga waktu bentar terlibat ini terkadang mentang hapanya kredit yang ini HYC nya manotri mana soyong itu bisa anu di ya makiri keno mentar larangi maki keno mentar ngiri lagi keno yang ngide kinong tok kinong syukur kinong berkat ngakwa maki gidi benar tersebut ke biang karena kuat lo pada empat kubur sakit bakin menerak tersebut kata tersebut lagi sakit setar bapiang baki bangan lo kita bakilap dengan bangalet kita kata mengenam kuat bangan sia dia katakan ni mereka dan kami kahok ni di banwat batka kahok kan dia halau kahok batka woi kan lalakan ki sebut pinsi kena untuk ngalakale juga ngamlak tiang banyak peren juri sendon bagi ni gibrio bro gini gibrio biba kadang ka selendet ngamlak batay batkat ko ngijikren jogi ro bakila slok swai ni gibrio kita kinoyo isa na bypass ono dari na gibayo pisa na kata ka bypass basiu ka silong wasit bypass hatay kila don rupa ka jing slok bat ki trajaka kuno bar penher put lene kuno ban le ya ta kam dengan suong bat makir kidan ka selendet dabiran selendet pensai da pasang ya habaki kino ro warak jak sagi satar tengir ni saya katakan nanti lada kada ya kan ini ada kan lada kada pengin yang kena kalau ni lalu berarti ni don kam ban pensar ni ha banyak terkumpul di jongka ad nade jongka office kalau office ingin don ke kilo gajing kijing koknya kan juga ini lo berlap dia kerja tak lalu kam pensar baik jikli di bangas solution sim harus baik kena ya kita dengan pensar lalu kam zong surat ha jing sisa de kam surok thana wadan office ko maki kena ini begitu dan jing de office deh nalu office kalau lupa kan bari ben pak kita kan kalau pak sangat kan bahkan ni la de sai ba nadu na office bagi office la pak lu ling ba ko official bet na akau jumpi ni deh kam dei ba pak akau jangan
Tengah apa habang adon ka kadon gajing ite dan kadon kata gajing sa la gajing yarap pisa mak dia gajing imbril lah dia. Teh habang kadon kum kata teh habang kadi ke chonga habang sim. Teh habang kenal ro juga puat pengasim ya kata cek jong gi pengasai ro ka bor. Kata ada untuk hangno ni sisa ka sai ka bor teh. Habang kasek jong jong ro try ada jin bang ila kan sai ka bor ya no kasek. La kapang ro try ka haban. Ti respon ke ni kam ma kuno ka bang balakan. Lis le dah balak plat kisah jok juai cukup saja pi dengan sei mahala se la lembak kasek kadang be kata ka confirm hadir benda ayo kisah kalau ada bahasa yang kene berkhot kene ka kam thamula le ka kam penbit dan ka kam ka baki keno untuk bre ya no ngasu pedkot tentang kata kamdir keno kata komision hang le yang tentang kamdon kum kata bat ipat ba ken sas kipat ba kibaladon katok bentar kibaladon katok bayo itu ka barisan dah kitip kan maki om mangitip magi kata kali ka basai perwo ndai di baksa keno kali ka basai ba himdun bentar ego ka Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.